Čuvate tramvaj. Stani ovdje kod crkve. Čekaj, ja moram da hvalim. Recimo, on reći. Kad ćeš knjigu da vratiš? Za 35 godina. Knjigu ti biblioteku da vratiš. Ajde, sad da vratiš. Popove! Vučiću! Popove! Vučiću! Popove! Vučiću! Popove! Vučiću! Popove! Vučiću! Popove! Gde su četnici? Ajde, dođi ovdje na sve.
Od usta do usta, bukvalno.
Makimo! Na tamo, zadnji deo. Daj meni.
ograde. Ja ću gurnem ograde. Zašto moraš? Vidio sam, za vikend planiraju izgleda Pa, vojni i policijski sindikat protesti. I on mi... Treba zajedno svi. Tako je, s policijom ovo je... Jer ovo je trenutno realno smiješno. Ne, ovo su beli glasači. Dobro, ja sam za Jankovića glasio. Jer mi je Janković bio najbolji u kojoj žiričku od svih. Da, podržala ga je stvarno dobre ekipa. Podržali su ga normalni ljudi, inteligentni. A Vučić objavlja inteligentne ljude, brani se Ivanović fudbaler Chelsea. Strano, mislim, on je dobar fudbaler, a to nije inteligentan.